Šta je narod bez istorije? Kažu drvo bez korena. Ali istorija se neguje, prenosi, pronosi, ona se proučava i o njoj se podučava i samo onda kada je znamo i pamtimo, naši koreni će biti dovoljno dubok temelj za našu budućnost. Među ostalim beogradskim muzejima koji čuvaju našu i svetsku istoriju, izdvaja se jedan na trgu Nikole Pašića. Istorijski muzej Srbije tu je da za nauk broji naše žrtve, slavi naše pobede i pamti naše poraze. Osnovan 1963. muzej baštini istoriju Srbije, srpskog naroda i drugih kultura od doseljavanja Slovena na Balkan pa sve do savremenog doba. U okviru muzeja možete vidjeti spektakularnu postavku Kraj velikog rata 1917-1918. godine. Prvi svetski rat, koji je Srbiji i Srbima ostavio trajne posledice, izrodio je i velike heroje, imena koja i danas spominjemo, događaje kojih se i danas sećamo. Ova postavka nije kao sve druge. U njoj nećete samo vidjeti ratne eksponate, kroz nju ćete osetiti kako je našim sunarodnicima bilo u ratu, bit ćete u rovu na nekom od brojnih frontova, čućete topove Solunskog fronta, vidjeti Rovovsku bolnicu i bojno polje i veselo proslaviti pobedu na ulicama. Jer ova postavka zapravo je rat u malom. I tuga, i očaj, i bol, i borba za otadžbinu, i kuršumi fronta, i plava grobnica, i trijumfalna kapija na kraju.